أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fadal muttaqun.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalun amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini senantiasa kita diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keimanan dan keislaman sehingga bisa dapat memudahkan langkah kita menuju di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita di hari Jumat yang mubarakah ini senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan seluruh kita umat Islam, diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, insyaallah tergolong bagian daripada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali tema atau judul khutbah pada hari ini di akhir daripada bulan Muharram 1448 Hijriah, Hatib mencoba menggali sedikit qanaah adalah obat penyakit tamak dan korupsi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia, patut menanggung malu saat ini karena terus-menerusnya perilaku korupsi dan keserakaan yang dilakukan dan dipertontonkan oleh sebagian besar penduduknya. Menurut Lembaga Transparansi Internasional, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dalam Comparison Prevention Index atau tahun 2025. Hal ini ma'asyiral muslimin artinya telah menempatkan Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara. Korupsi di Indonesia yang sangat fundamental, bukan sekedar kerugian negara yang besar, namun juga karena pelakunya yang berpendidikan tinggi dan sudah mendapat gaji yang besar. Kasus korupsi tata niaga minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina diperkirakan kerugian negara sebesar 968,5 triliun. Korupsi tata niaga timah di PT Timah dengan perkirakan kerugian sebesar 300 triliun. Dari contoh korupsi di atas menjadi bukti betapa besarnya uang yang dikorupsi. Uang tersebut andai tidak dikorupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita, kesehatan, serta memberdayakan masyarakat. Korupsi bukan sekedar mengambil uang negara, tetapi merampas hak-hak orang miskin, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, dan hak generasi mendatang untuk hidup lebih sejahtera lagi. Dari sisi pelakunya, korupsi juga dapat menjadi bukti bahwa ia dilakukan bukan karena kekurangan harta ma'asyiral muslimin, tapi karena serakah, tamak, dan tidak pernah merasa puas dan merasa cukup. Orang yang tamak dan serakah tetap merasa miskin meski ia bergelimpangan harta. Disinilah pentingnya secara kontinu kita wajib saling mengingatkan agar takwa benar-benar menjadi pakaian atau libas kita. Namun takwa bukan hanya sekedar rajin beribadah, tapi juga menghadirkan rasa takut kepada Allah ketika seseorang berhadapan dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan berbagai godaan duniawi yang saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di zaman ketika ukuran keberhasilan seringkali diukur
dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, besarnya rumah, mewahnya kendaraan, dan banyaknya kekayaan yang kita miliki. Harus diakui bahwa akibatnya manusia berlomba-lomba mengejar dunia tanpa batas. Persaingan yang sehat berubah menjadi persaingan yang menghalalkan dari segala cara. Jabatan diperebutkan bukan untuk mengabdi kepada Allah, melainkan untuk memperkaya diri. Kekuasaan dijadikan alat mengumpulkan harta. Amanah berubah menjadi kesempatan mencari keuntungan pribadi. Disinilah penyakit tamak tumbuh dan subur serta berkembang. Maka Islam menyebut penyakit ini dengan berbagai istilah-istilah seperti suh, hirs, dan tamak, yaitu keinginan yang berkelebihan terhadap dunia sehingga hati tidak pernah merasa cukup. Akibatnya, ma'asyiral muslimin, sepanjang hidupnya yang dikejar hanyalah mengumpulkan dan menumpuk atau bahkan menimbun harta untuk kepentingan diri dan keluarga. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Takasur ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surah ini menggambarkan bahwa sebagian manusia terus-menerus mengejar, menumpukan harta hingga lupa bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan hanya tempat persinggahan. Disebut at-takasur karena ia bukan sekedar berlomba-lomba menumpuk harta, namun juga karena caranya memperoleh harta tersebut dengan berbagai tipu daya, suap, memperkosa alam, persaingan yang tidak sehat, monopoli, oligopi, dan perilaku jasad lainnya. Maka cara-cara yang digunakan untuk memiliki harta yang membuatnya berbangga-bangga dan pamer kekayaan dengan tanpa menghiraukan daripada norma nilai-nilai agama dan budaya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung kepada kita, seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia akan menginginkan lembah yang kedua. Dan tidak ada yang memenuhi perut anak Adam selain daripada tanah. Hadis ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak pernah berhenti sampai yang bersangkutan diletakkan di tanah dan tanpa daya apapun. Maka ayat dan hadis di atas tidak berarti Islam melarang untuk meraih sebanyak mungkin harta atau apapun yang dinilai membanggakannya. Maka Islam mendorong hal tersebut selama diperoleh dengan sah dan disalurkan dengan baik. Maka hal ini karena harta yang banyak dinamai oleh Al-Quran dengan khair dan kebijakan dan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatul lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Al-Quran telah memberikan kisah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang nabi yang kaya raya. Sejarah Islam juga mencatat dengan tinta emas beberapa sahabat Nabi yang kaya seperti Utsman dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyakit tamak memiliki beberapa ciri. Yang pertama, selalu merasa kurang meskipun nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita. Kemudian yang kedua, selalu membandingkan diri dengan orang lain yang lebih kaya sehingga ia lupa bersyukur kepada Allah. Ketiga, menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, menjadikan dunia sebagai tujuan utama kehidupan. Serta kelima, tidak peduli apakah hartanya halal atau haram. Inilah akar berbagai bentuk penyimpangan seperti suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, hingga pada terjadinya korupsi.
Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum negara, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala, pengkhianatan terhadap rakyat, dan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Ayat ini bukan hanya melarang pencurian atau mencuri, tetapi juga seluruh bentuk diperoleh harta yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam tidak hanya melarang penyakit tamak tersebut, tetapi juga memberikan obatnya. Obat penyakit tamak adalah qanaah. Qanaah berasal dari kata qani'ah, yaitu merasa cukup terhadap rezeki yang Allah karuniakan setelah kita berikhtiar secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanaah bukan berarti malas. Qanaah bukan berarti menolak kemajuan. Qanaah bukan berarti pasrah kepada kemiskinan. Qanaah bukan alasan untuk berhenti bekerja. Qanaah justru mendorong seseorang bekerja lebih keras lagi, karena ia ingin memperoleh rezeki yang halal, berkah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah akan tetap bercita-cita tinggi, tetapi jalannya harus benar dan lurus. Ia ingin kaya tetapi dengan cara yang halal. Ia ingin sukses tetapi dengan tanpa menzalimi orang lain. Ia ingin menjadi pemimpin tetapi untuk melayani masyarakat. Boleh jadi seseorang memiliki harta sedikit tetapi hidupnya damai. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, banyak orang yang bergelimang kekayaan namun hidupnya dalam kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan karena hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar. Mengapa qanaah mampu mencegah korupsi? Karena qanaah membangun 5 benteng dalam hati manusia. Yang pertama, benteng bersyukur. Orang yang bersyukur tidak mudah tergoda mengambil hak orang lain. Yang kedua, benteng amanah. Ia sadar setiap jabatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian yang ketiga, benteng rasa malu kepada Allah. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, Allah Maha melihat. Keempat, benteng kesederhanaan. Semakin sederhananya gaya hidup dari seseorang, semakin kecil godaan korupsi. Kemudian yang kelima, benteng akhirat. Ia selalu mengingat bahwa seluruh harta akan ditanyai dari mana ia peroleh dan untuk apa yang dia gunakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini bangsa kita masih menghadapi tantangan besar berupa korupsi. Berbagai regulasi telah dibuat, berbagai lembaga dibentuk, berbagai hukuman dijatuhkan. Namun ma'asyiral muslimin, selama penyakit tamak masih bercokol di dalam hati manusia, korupsi tidak akan mencari jalan keluar atau akan selalu mencari jalan baru. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari pendidikan iman dan akhlak. Rumah harus melahirkan anak-anak yang jujur. Sekolah harus menanamkan integritas. Pesantren harus membentuk karakter amanah. Masjid harus menghidupkan nilai-nilai qanaah. Kantor harus membangun budaya anti korupsi. Negara membutuhkan sistem yang kuat. Tetapi sistem hanya akan efektif apabila diisi oleh manusia-manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini, insyaallah mudah-mudahan kita menjadi pelajaran setelah kita mendengar isi khutbah yang singkat dan padat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatan innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ijtihadi wal i'tisami bihablillahil matin
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتاب العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وعلى الكفرة والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق يا وتموت إن شاء الله تعالى من الآمنين يا رب العالمين استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة lurus rapatkan saf demi kesempurnaan salat matikan HP Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تنصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الفاتحة بتقرأ الله تعالى ثم الفاتحة. بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله غفور رحيم سيد الأولين والآخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وعلى كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعجيب سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم جاء وعلى آله وصحبه وسلم. وربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك فضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك فضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عما فضلا من سواك. اللهم انا نسألك من عندك ونسألك غنى من عندك وسعة من فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب